policija, da je pa daj pa dol. Ne, skar dolje raj. Zdaj smo pa glih kotra, ne? A, dobro, je. Kdo pa je to s tem pesom? Backside mi glih ni, ne? Zdaj. Freestyle mi ni nikdar backside šel nekaj. Ki se je zdaj odnašel z avtom. Jao! Ej, ne me vkot ruka. Je to Matič? Najlažje še. Avto, in zakopal se noter. Samo šprica z njega sneg ven. Haramo. Haram Baša. Ajde to off-road. In Đakovo. Možda je li to off-road u Đakovo? Nuga zadnja. Only nartiče, boys. Pa snega pa puno. Potrezavanje, gospodi. Ker je zadovoljni, ko grem po špuri od avta, ka malo zadnjo nogo razim premenim. Ja, što se je malo počila. Vse podaril. Zdaj snemi. Kdo pa to kupil? Evo, snemi. Mažika. Ne morem se spomniti, sam. Pa zakaj je tudi le vse na vozu, kaj je to? To je neka zemlja, kaj tle to kupi. To sploh videl nisem. Kar počakajte, tam pa ne obrnemo, ne? Ja. Tle, kako je tle dol? Ne vem, ne poznam tudi. Ja, dom ga še spali, pa... Do kjerga? Na rajo barnice.